Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم وقال رضي الله عنه قال الشافعي رضي الله عنه قال توصف الشافعي إمام شافعي radhiyallahu muka-muka paring ridha sapa Gusti Allah anhu saking Imam Syafi'i. Rupane dawuh bi sazzadu ilal ma'ad al-udwanu 'alal ibad. Bi sazzadu utawi saele-eleke sangu ilal ma'ad maring gon bali yakni akhirat iku al-udwanu permusuhan alal ibadi ingatasi hamba-hambane Gusti Allah. Al-Imam Syafi'i mengatakan sejelek-jeleknya bekal yang akan dibawa untuk kematian adalah bekal permusuhan dengan hamba-hamba Allah. Imam Syafi'i ada cubaan sangoh kang kui peleman ke alam akhirat, cubaan sangoh kang kui peleman ke alam kubur, engki peneka sangoh andi sifat permosoan kelaban manusia selain. Berarti bade bagus sangoh kang kui akhirat bade sangoh paling bagus kang kui ke alam akhirat. Bede sangoh paling coba kangkui peleman ke alam akhir. Kira-kira saya datang ni ke putus sangoh tak putus sangoh? Perlu tak perlu? Jangan akhirat. Entar wali limo, entar wali songo, sambian tak ngebasangoh melas. Entar umroh, haji, Makkah, Madinah, tandik sangoh melas, cuma ning Pak Polo areh. Sepenting depak pun, pokok depak ke Mekah, pokok depak ke Wali Songo, pokok depak umroh, ya depak mun depan keng ngak-ngangan. Sebab tandi sangoh. Taib bahas kade bek cubaan sangoh. Bek cubaan sangoh ke akhirat paling cuba engki paneka sango amoso bi oreng. Lemun amoso bi oreng bae eko cak sango paling cuba apa boleh amoso bi tretan. Mun amoso bi oreng lain eko cak sango paling cuba apa boleh amoso bi reng sepo. Amoso bi tretan, amoso bi guru, amoso bi oreng sesoleh. Cek ring amoso dek ring biasa bayi aneka bak cubaan sangoh. Bak cubaan orang nika bon, bak cubaan orang sandi permusuhan nika. Cek coba akan cabi orang sandi sifat adawah, andi sifat permusuhan al-udwan. Apa sekapin orang elarang amoso oleh amoso king amoso bi pacet se yang kemoso bi Al-Qur'an. Saya rasa yang ke moso setan moso nah benetretan saya salah paham. Moso noreng Islam setan benetretan tapi setan. Silahkan Anda menganggap musuh kepada orang yang memang betul-betul dicap sebagai musuh Anda. Bukan saudara musuh Anda, bukan saudara musuh kita, benetretan. Moso na setan. Atau amoso ada orang sedolim keneng karena orang dolim teh keneng ke kanca.
Orang zalim tak kekening kanca. Mun pacet orang dia jelas kelakokna zalim, ngane ngajah ke orang, merugikan umat Islam. Ya cak sampai pula panjenengan nikah akanca bi orang-orang ngak nikah. Cak sampai akanca bi orang-orang sandi sifat zalim. Orang sandi sifat zalim tak kena nikah akanca. Taib. Orang si zalim nikah kutui kamoso artinya amoso cak akanca, cak abolo, cak bergabung. Bi orang si soleh asal makan nenten. Bi orang bagus amoso, bi orang si zalim akanca kan repot. Si zalim punya pendukung, si bener ada yang ngedukung. Terbalik kuna. Bismillahirrahmanirrahim. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. Dan perangilah mereka itu orang-orang kafir maksudnya. Neka ayat senang akibat jihad sehingga tidak ada fitnah lagi yang ada di atas bumi. Wa yakuna dinu lillah, hanya ada satu agama, agama Allah Subhanahu. Tak mampu ya wis penting usaha. Benar berarti ngebom gereja, benar berarti ngebom wihara. Sampai aki kebenaran Islam, urusan hidayah dari Gusti Allah. Cak sampai ridho pada agama selain agama Islam ni kenyaman agama. Perkara orang atau tanggapi orang Kristen, atau tanggapi orang Katolik, atau tanggapi orang Hindu tak masalah. Urusan agama tak kening. Campur aduk tak kening. Apa long bi orang zalim tak kening. Karena fitnah, maksud saya kanto fitnah, wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun. Fitnah ikanto maksudnya adalah kesyirikan. Nyembah dak selain Gusti Allah. Mereka nekoca al fitnatu asyaddu minal qatl. Benar fitnah ngatu orang. Saya maksud ikanto nika. Waqtuluhum haitsu thaqiftumuhum wa akhrijuhum min haitsu akhrajukum wal fitnatu asyaddu minal qatl. ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين. Al-Qur'an baca tapi artinya tak elaya malaki. Buang tak ayat ria, tak kena. Tak ya malaki tak ayat nikah. Ya tak bisa, harus nikah terus. Wa qatiluhum haitsu taqiftumuhum, dan perangilah mereka dimanapun mereka berada. Wa akhrijuhum min haitsu akhrajukum, keluarkan mereka dari daerahmu sebagaimana mereka mengeluarkanmu dari daerahmu. Wal fitnatu asyaddu minal, karena kekufuran, kesyirikan asyaddu minal qatl, lebih berat daripada pembunuhan. Benar fitnah sehingga tu orang. Fitnah saya maksud fitnah nyembah selain Gusti Allah. Ini kan saya maksud kelaban fitnah. Fa in intahau, jika mereka berhenti daripada kezaliman, jika berhenti mereka tadi itu daripada fitnah, fala udwana illa ala zalimin, maka tak boleh permusuhan kecuali amoso ala zalimin, atas orang-orang seba. Berarti amoso ni ke beda saya larang, beda saya kening. Amoso bi kanca, amoso bi tetangga, amoso bi belah tak oleh. Saya oleh amoso bi orang seba zalim. Tetangga kula zalim, yo cak semai. Cak kanca. Takut sampean orang dadi orang zalim.
Mula orang ni ke perbuatan zalim cak ke kanca. Lemang ke nenten amoso bi orang sider bener, tak ndak de orang sider bener akan cabi orang saya tak bener. Maka amoso nikah adalah sanguh sepaling berat. Sanguh sepaling cuba. Dabul Imam Syafi'i bi sazadu ilal ma'ad al-udwanu 'alal ibad. Cubaan sangoh kangkui ke alam akhirat ya jeria sangoh amoso bi hamba ke bulan Gusti Allah. Mumpung kita mati saya tak akor yuk pak akor. Mumpung kita mati saya tak sarmo tuli pas sarmo. Mumpung kita mati saya tak nyapa tuli nyapa. Bulala nyapa Gus kengkus setanda ya wis dise sedosa. Ya tin orang disetain tardan orang kok tak salah ya berarti kakek pada engki nengki cak dan tak yentaren orang sebagus orang seentar mun seentare apa bagus jarang yentar salah le yentare kita muka labeng salah le pentai sepora ndak pentai kita nyepora yeri le baju ben orang lah karena aban kita tetap ngarep dadi moso wis egois cak le bedina. Apa gara-gara tak pada pelek nah, tak pada dukungan nah, tak pada pelek nah. Coba saya pelek sampian saya tak baru wala akan, coba ala gocengan, leng tu lengan pendukung ngepancet. Paham sampian? Maka permusuhan ngak ni kena repot. Ana mak repot karena mengkuli sampian ni ketaoning kemamoso kematretan liar tetina kemalawan kemakawan tak tahu kemakan cekemamoso taoning pokok norok lah cak nro de ieu cak ri de ieu la norok bae tadi tak iso mone tuatu paham sampean cak kelem tuatu orang tak ko amo oneng en mainan tek-tek ke sampean apa nyaman doh latu-latu tak tua tak sengode tak kene tak sedoplok teka-tekan kabeh tele tak ngede tedung di ji aku cek tangan nak lemak neku deyeun kabeh kate mek cercepen bi teka-tekan cek saking teka-tekan je tak acampo tak tembu tak amunyi berhubung acampo kate aneka mengandung filosofi orang muniyat tu amunyi cek keng sini kata amunyi berarti cek ndak ya tu paham muniyat tu sengat tu nyaman keen mainan so ya tu pancot kata telo benda tu topak ketak tak bindul kebianan orang. Mangkan mun sampai ni jatuh orang, berarti menimbulkan permusuhan orang ria. Cek ngajak tak bener, kira-kira. Mun beda orang ngajak amosoan, ngajak atau karan, sesalah ria saya ngajak apa saya ajak. Ya pada salah, namen dek ya cek, rela tahu ya tu, ngaku kentak kini kurang bener kentak. Mangkana cendek ya tu cendek ya cek andi mo repot temangken maaf 1000 maaf antar golongan antar partai can pada Islam ma partai ya amoso can organisasi pote amoso bi organisasi biru leder masih pada aswajannah pada ahli sunnah wal jamaah lama bisa can ruah sebener, can sebener arwah salah, beda lawan, beda kawan can. Lalu terus dari mamun Islam ya yang kep moso, tretan ya kep Islam pada Islam beria tretan al Muslim akhul Muslim. Tikal masih kula tak baju sampai yakin boy, karena kula bener orang partai, kula bener tanda ke organisasi, keng mula masuk da organisasi, pah moro amoso. Sedangkan sango ke akhirat sepaling cuba ya jiria sango amoso moso pada Islam amoso
Maaf, 1000 maaf, dan kadang madrasah bi madrasah amoso. Pondok bi pondok amoso, dadi apa agama remo amoso kabi. Madrasah na amoso, langger amoso, pondok amoso, terus lebih ada budget orang setro amo memoso apa dadi amoso re beda budget. Orang setungatur ya beda terus, beda orang munafik terus mengambil kesempatan dalam kesempitan nih beda. Maka orang mau tak sadar, ya tuangku akhir amoso. Saya enggak lah. Coba dalam timur cong dan bapak. Moso dalam barat aja. Oh, so langgar bilang moso. Tak no moso boleh tak kaki. Cak moso di gereja kan pantas. Cak moso bareng tempat-tempat kesyirikan pantas. Area moso pada asujud, pada nyemben. Tapi amoso area apa-apaan dia. Saya nggak orang Islam tak sadar. Harus jatuh tek-tek dia. Malah tak atau karan ngenes atene ke bu setretanan amoso tengere bek cubaan sango ijire sango ke alam akhirat ngebe sango permoso wallahi tak sabora tusan orang ria wallahi tak sabora tusan di Gusti Allah tusana syahna tu sana amoso, tu sana saling membenci, tu sana orang saling becik, saling atokar. Wallahi tak sabora. Sampai bila? Sampai akor. Mate kaki lem Ka'bah, cak kung nangkung. Keng mate dalam keberadaan tak akor bi teretan. Tak sarmo bi kanjana. Atau karan ben bela tetangkeuna. Wallahi. Amal ibadah dari adak saya kata mati dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena ampun mepegek silaturahmi, mepegek setretanan. Qati'ur rahim la yadkhulul jannah. Orang semua pegek setretanan, amoso sekancan ben setretanan tak bakal masuk swarga. Wis, apa sebab setia? Nyak benyaan orang nika, ana penyak benyaan orang nika mak benyak orang si amoso. Permusuhan nika le, nyak benyaan orang amoso. Taib. Di antara pun yang kipenika orang si amoso khusus kang kui pak bapak. Kamun bu embu amoso beda yang jarang. Si atau karan dia benyan pak bapak. Begitu kayak laki anda nyanyi atau kar. Mun embu ya keng rok norok dia to laki atau kar binen norok atau kar ya. Nyak benyaan terjadi al-adawah terjadi al-baghdha aneka sebab paki engki penikah dua sebab pebanyak rengamoso terjadi permusuhan kebencian sebab dua Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an ada Bismillahirrahmanirrahim Innama yuridu syaitanu ayyuki'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون Innama yuridu syaitanu angin pastine ngarepaken sapa setan ayu ki'abainakumul adawata wal baghdha setan bakal ngedu awakmu kabeh bakal ngejur sak dulur al adawah wal baghdha fil khamri wal maisir dua nih sebabnya banyakan orang seneng mabuk seneng ngajudi mula mabuk pikiran tak yang kui mun seneng ngataruan akal tak guna terjadi saling amoso terjadi saling atokaran nyak benyakan dua ri nyak benyakan selain dari ini kak ya lain benyak ya badekiyah keng paling benyak debun Gusti Allah al ada wal baghdha fil khamri wal maisiri khamr juga taruhan kiri lakin mengeberderah terus tambah siapa ki buntun bisa sampean kiri njok le kok tak taruhan tren ngetren tok nyejel iya dak ada
Dek budin ataruan, caojaan engkaro kena kena. Mun ngeba aja melakin kiri, tuli beli. Mun ngentar ke sabung ayam dia. Aru-aruan, akhirnya sampean jadi korban atau karan, setretanan, seboloon, bahkan keluarga. Ada ceritanya setan ngajak dek bareng sebender sobung. Ada ceritanya setan ngajak ke surga, ngajak ke neraka. Lemeni ketocuknya setan supaya orang Islam tak bersatu. Supaya Islam tak bersatu. Mula bersatu Islam ini kuat, mun bersatu Islam ini kemapan. Arya cek sampai umat Islam mun bersatu kalah kafir ni katako keng etuatu. Paham sampean? Bak cobaan sangor ya. Apa bak cobaan sangor? Amoso pesan tak? Bak cobaan sangor amoso. Nih saya datang nih. Otak bahasa ngeding, otak bahasa nyongok di real life nih streaming nih. Sapa abai sa amoso amalan sampean percuma. Ada nilai ya. Ancor kelaban permusuhan nih ke amal ibadah nih. Tak bekal esaporah sampai akor. Anan sampian tak akor kia, komboya sampian tak akor kia. Terus sampai dari boyot sampai ke baba tak akor amoso. Bapak bula bila nama sawis kan bapan anak aja. Malai sapora bi Gusti Allah Subhanahu wa taala. Hah? Maka aja sampai anak etamen dalam ate neka permusuhan. Sampai santreh dalam ate etamen musuhan. Sampai bawahan etamen permusuhan. Sampai orang-orang senorok kaula norok sampian saya yangkep sampian neka tokoh masyarakat tetapi ngajak amoso urusan pribadi tahu saya ngajak orang. Bak cobaan sangor ya. Dabin Imam Syafi'i. Bi'sa zadu ilal ma'ad al-udwanu 'ala al-ibad. Bak cobaan sangoh untuk bekal ke alam akhirat jadi sangoh amoso bi orang lah lain. Muter-muter titil masih manfaat. Amin Allahumma. Tambahna sakone. Kuspe sangoh takok deka Gusti fatazawwadu wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Asang waben kapi kuspe sangoh takok deka Gusti. Takok ke Gusti Allah ke bae sangoh. Lecek sangoh apa boleh. Orang mula takok ke Gusti Allah, ngelakonin perintah na Gusti Allah. Orang mula takok ke Gusti Allah, nyewin segala bentuk larang na Gusti. Mun ki beda rasa takok sekuni becanya banyak, takok sekuni baik insyaallah orang dah tak bakal maksiat. Mun ki beda takon karena lah tak ada takon. Bengal ka maksiat tak takok. Cek pangeran lah tak takok. Mun saknya masompah billahi wallahi mukomo. Lah tak takok sekali asmana pangeran delah. Hah? Kuspe sango takok deka Gusti Allah. Lah orang na mula debuna orang la mula takok ke Gusti Allah sek ye dingaki bagus sek yo caaki bagus sek congok bagus atengkak ke tempat-tempat seba khusus nikah mula atina takok ke Gusti Allah ari tak kira ngarasani orang mula orang atina takok ke Gusti Allah lesan ni tak kira dunga du orang mula orang la takok ke Gusti Allah tak kira atau kan bio orang ni debuaki dalam kitab An-Nafahatil Imdadiyah Al-Kalam sifatul mutakallim wa ma fika dhahru ala fik wa ma fik dhahru ala fik. Al-kalamu pembicaraan itu menunjukkan sifat orang yang berbicara. Omongan nikah nuduaki sifat orang seao omong bude buneka nuduaki sifat orang seada. Nih congok Mbak Abdullah. Toman rasa nambah nikah ngadu orang. Ten. Debu ngajak takok ke Gusti Allah. Tengkana nak ngajak takok ke Gusti Allah. Nengen apa kulina debu sedaja ngajak orang takok ke Gusti. Wa ma dhahara wa ma fika dhahara ala fik. Itu buaki. Dan sesuatu yang ada pada hatimu
wa ma fika, apa yang tersimpan dalam hatimu, dalam dirimu, dhahara fika, maka dia bakal nampak ning fik, ning lesan, ning colok. Apa saya simpen keluar ning colok. Biasa namun pistol keluar peluru, tak kira keluar gudir. Karena esene pistol peluru. Apa saya keluar dari opas, apa saya keluar dari olar, opas. Saya keluar dari olar mesti opas, opas membahayakan, opas mematikan. Oning opas sembian, racun. Apa saya keluar dari kalajengking? Racun. Apa saya keluar dari olar? Racun. Tak bakal keluar saya manfaat. Arapa esen apa jat madarat. Orang mula takut ke Gusti Allah, lesan atikir. Nah, lesan atikir dekat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena gak dinto wis ada jager ya. Cak tunggu tuan orang. Nah, cak tahu karan jager ya. Al kalam sifatul mutakallim. Omongan ini ke sifat orang yang saomong. Wa ma fik, apa sih beda dalam ate? Dhahara fik, bakal keluar ning lesan. Mun aten bagus keluar mun atene coba keluar coba. Dua mentermu kita tidak mesti manfaat. Cubaan sanguh amoso bi orang lain, Gus sanguh takut dekat Allah Subhanahu wa taala. Mentermu ke setuju manfaat, mentermu ke insyaallah setuju oleh hidayah dari Gusti Allah. Si amoso mentermu ke yalang aki permosonah. Si atokaran menter tulia rukunah. Si taknya apa menter tulianya apa amin. Hidayah dari Gusti. Adapun peleman dari pengajian sengeding ya pancet setuju hidayah dari Gusti Allah. Dinalah apa cangkok ketibi neraka. Yud sekarang. Nah, kor lemah enggak paham ki mak pola anan sampian tretana sampian lakina sampian mak ki amu sobi oreng nasihatin cek sen pusen karena sampian sayang sampian cinta cek sampai lakir ya mati dalam kebedaan amoswan mun saumpama terlanjur anan sampian bayi bi anan oreng tretan kele pakor pesarmo pak apolong sehingga mak pola oleh kereman kerukunan setretanan ben sebelaan nikah maraki bunga ben jember kering sepo ning alam kubur amin Allahumma amin. Permintaan Fatihah kangkui dari Ibu dari Ibu Romlah kangkui Pak Matamin Bu Kasiti Bu Rosidah Ali Kopur Pak Sohah Bu Ruqayyah, Pak Marjai, Bu Marsiti, Pak Anas, Pak Fausin, Bu Hamami, Ben Ahli Kopur. Juga nekak sobungnya mana haji teman-teman, kembangah. Assalamualaikum dari hamba Allah nyoon barokah Fatihah kangkui hol epon Pak Munawir. Menter muka sepora atusan katri amal saya nah dari Pak Mail Lego khususon almarhumah Ibu Susilah. Menter muka setuju tiap kina kuburan swarga coba kira adab kubur adab neraka siki bada umur tambah umur sebarokah sak sake para nasihat wal afiat andi anak sesalihin salihat ala hadhihi niyat wa ala kulli salihat wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi sirril Fatihah. أفضل ذكري فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqina wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asak. فحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا.
اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين صلى الله ربنا